Bukajan subdivision ang kangajir dingklui pen akki ongdung a pharmacy tum Aronre choklim kavi pensi dovaya kulat kangpupon alama aphuthak anti corruption youth power of Assam thihek pen ACYPA tum pen Bukajan SDO Civil redeng ipak pinpur aloh kepajir pong Thereni phai inquiry analo por phai siapor anti corruption youth power of Assam karbianglo tum chipatir piponsi Bukajan subdivision ang kangalong ongdung pharmacy satum choklim Aronre ave training ave metric ke pass pe dovaya menanta puhi thek thipin pinatumsi dovaya kulat kangpu pusi ACYPA karbianglo hamaipu chitra barua pen phirangke tumaphan thanpon Lasila aphuthak prabjin pen lahurijan Sunday market balijan chotto lengri dudu khan bosti karagang khatkhati Bukajan diopani silunijan malong kido pharmacy samokha panghat nangji pusi pinpur lolong jongpondo lapen Aronre vipin pen pharmacy salong bet piponsi bg selain tame pipon bom puta pachinilo Athilahai pharmacist tum benajok isi ka phere memia sonsi nang dokoklo lasilahai tum Aronre pen monirakai phan kiju yasonsi nang mando lasi prabjin pen tarlibra choklim aloh ka ve tum phan kipang hap thaije phansi chuning riponenti From Karbilong Jilla Humitie, a Bua pharmacy report Ami Spanpoto Diase, a Jihomo Bua pharmacy as a Otigre Bondo Coribula Amit Bukan Mokuma Odipoticami, Onurdonaiso. Our Logota Ama Dabizonaiso. I am a Duaza Pasana, Totozona, Odika, I need to Tobisari Abedon Corisilo, to Tommy Ami Pua Hosile, Bohugita pharmacy Apuna Onuga Potro Obione, Teonluke, pharmacy Homosolayase, our Manhor Jibono Logo Teonluke, Hetali Kelise. Gotika Otigami Bondo Coribula Teonluko Dabizonaiso. Our Asalote Apuna yet Bukajan subdivision sabo gole apunar Sunday market lahori jan apunar borlengeri aru karagaon enekwa বহুকিটা apunar horiyo jan বহুকিটা অঞ্চলত ভুয়া ফাৰ্মাসী অনুগাপত্ৰ অবিহনে ফাৰ্মাসী সমূহ চলাই আছে এতিয়াও আমি কিছু ফাৰ্মাসী apunar ডাক্তৰে যি সমূহ লিখি দিয়ে নিলিখাকৈ তেওঁলোকে কি কৰে ফাৰ্মাসী সমূহ বেট হয় আৰু বহুকিটা আপোনাৰ ফাৰ্মাসী দৰব দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ মেট্ৰিকো পাস কৰা নাই আন্ডাৰ মেট্ৰিক আৰু তেওঁলোকে ভালকে আমি দৰব পাতিও তেওঁলোকে নাম নাজানে হে সমূহ ফাৰ্মাসীক আমি অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিবলৈ বুকাজান মহকুমাৰ অধিপতিৰ ওচৰত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছে Bukajan penanantera karbinglong lai